Mama nangu uzinhle uthi ngimrapile ngicela ukulala naye kahle. Mina umalwe nami nomngane wami lo mama. Uyazi mfethu umshanga inyama mina. Uyangithola yini ngama ngale mabalethi sisu nana. Mama unomngane, best friend yami bazokutshela bonke. Uyangithola? Umalwe la ngene eroomini uzinhle akagcoka ngoshuthi usivala ngengubo uyangithola. Athi usundibu kurapile umalwe la phone umalwe kazinhle. But after 2 years and 6 months undibu urape uzinhle ayikho lento le bangayilandeleli. Uze sikukhole. Athi phela ungakhohlwa ukuthi wena waqhekeza kuphi. Sekukhuluma yena uringa yena uyabona indaba ye-rape ayiphasa ngithi. So mini case le enguyo manje. I-case housebreaking and theft akusi case rape kumele kube i-case rape mara manje ngibonga umama lo yamntana ukuthi abe loyal kumamami. Uzinhle ngizondisa amantombazana ekuthanini. Intombazana awuyazisa isikhathi olala ngaso ngoba isengakuthumela ngabantu. Intombazana awuyazisa ukuthi kini namhlanje silale sadle papa nekhabishi. Ngoba izokujikela. La mntana bese ngimazise yonke into. Namhlanje ngesikhathi esowenzana. Mfethu la mntana bekazana pende ngigcokile. Shaya video call, ngishaya video call. Bheka ngigcoke andapende njani namhlanje baby. Yabona ukuthi bekudom be relationship. Exe bafethu sopoye kozikile msiba fethu Mr. Sibonga Siphinda Sithoko zemakanthokoza ngathi ngipende ngithokoze ba bathi thathela phansi umbhedo lokho khona we back at it bafethu Weng Show season 1 episode 1 show uthi ngiphethe bani ifile kunjani mlani mfethu 100 bafethu ngiphethe 8 opsendibo ku TikTok Facebook ndibo umzingane wase Bramfish Phase 4 so awuthi amfana usiphethile indaba ezimnandi ngiyathemba. Ya zimnandi ezinye zibhlungu yasemzini zadonsa mfethu. Okay, so ndibu mina ngizofuna ukucabanyana ngebackground yakho feel uphuma va kanjani ubloma nobani. File ngiyidk yasemzini eGaslet 205 yangithola ezone 5 kwaba ukuthi amova sithi eBramfish Phase 4. So isikhathi singakanani ubloma eBramfish? No, since 2005. Yo kanti unangakhi into? Ngizwa. Leso sikhuluma after podcast fethu. Okay, I feel it. So, what brings you here today? Mfowethu zadonsa ngifuna ukulayitisa amajita mani ngabo cherries. Bo cherry wa spices. Ayina mawuthama ngathanda ukwazi ngeintsaya ze ngoba nami ngiyancane. Bayibhayizisana bo cherry ungazisi cherry yakhe isikhathi ongena ngaso endini orolala ngaso. Okay, sesingena endabeni yawuthiyami. So, awuthiyami I would like to know about what happened between you and Zinhle le cherry yakho utrenda nayo man. Ma TikTok usinibona, Facebook. Njalo makuwenke wanihlaba ngeyithombe ikhalaka. Ya phela uwenke uyongenze famous mina yabona ngifuna ukucamba manga. Sure. Hayi wenke vele thina sonke uyosibildile vele leli qiniso uthi. Bayashutha abobani. Phela ukawuyava eCape Town nani. 6 months ngamlinda mina. Ngathi ayishuthana ngishuthi mina ngibetray ukawo. Uyabona? Sure. Fethu ngibhayizisa ogele kahle into enibhayo ngithola. Sure. Kule nkinga enguyo leno. Lo mntana bengishana Izinhle wase Orlando. Lo mntana bengitrenda naye nje ukungibuza yabona. Ukenzeni uthi ngathi ayikuphathi kahle nda. Ngibhayizisile le ncosa semzini kakhulu isibhayi izinto. Le ncosa ngiyenzele yonke into futhi ayikho into bengayenzi la. Sure. Ngifuna ukushasha yabona. Yamntana makathi 1 bokuthi 2. Bengenza yonke into mfethu ngithuzele yamntana over incosa yami. Oh so unencosi. Incosa. Incosa yakho seyinangakhi no? Yenza 2 years manje. 2 years. Yenza 2 years 8 nje manje. So incosa yakhe diploma no ba? Newledla isanele fela la eMiddlelands ngase Middle Point. So incosi yakho ayizala uZinhle. Okay. Ukomunye umama. So wena kahle ungitshela ukuthi ujikele incosi yakho over inside. Over uZinhle. Ngiyangithola. Kwaba ukuthi kabo girl khona i-meeting bangibuza ukuthi uchoose uZinhle or uchoose uSanele. Ngathi mafethu ngichubeke nogirl ukwazi ukuthukana nomama over iphone. Ngiyangithola. So umuntu bekathukana nomama over iphone. Baby mama. uZinhle. Baby mama. uSanele. uSanele. Uyakwazi ukufika kini azothukana nomzali wakho? No, over iphone.
bebathukana efonini nani angithola amele umntana wakho nani angithola so ube ungeke ukhethe ugele onjalo so wena beyikuphatha kanjani bengiphatha kabi umithise umuntu okwazi ukuthukana nomzali wakhe efonini ezidaba engingaplananga ngumithisa ntwana yazi ama-quick mfethu mali libekela ukangibiza nayo uyazi mfethu uzoyithola so i-one night stand akusi-one night mfethu emini kabha mfethu ejaridini spice gawule angithola sibhize ejaridini okay bengisaba ngale ndlela leyo waba ukuthi feli ingqothi yami straight ngakubonisa nethombe ngithola ngoba into yeminute mfethu ngavala umnyango ngavala fastera ngashaya kanti ngiyachama 1 round 1 minute asiphathise ngiyangilakho mfethu hayi yakukhuthaza uthiyaba cha into eqinile yabona yeah fili so wena since uphila lempilo ephilayo okay thile ngizobuya kuya understand so asibuye kule kazinhle okay understand ngoba sigcine sesingena kwekasanele singena okay so uma uthi uzinhle ukubhayizisile ngani ezinabantana okay fili ukuchita kwakho uqale April nge-4 2024 yangisola sinawo mini yezinjona 2 years 6 months awusayibambile wona ku-men's conference yangisola sure okay fili ugeli kuba ukuthi angisashanga ngaye yangisola ungithola ngibambile nami and kushuthi izolo wakhona lo mntana lo uyazi ugeli osuka kurula ka ufika anytime akasakutsheli nokuthi akutsheli yangisola akutsheli uyazifikela ungithola ngibambile yabona ufuna ukuphula amafastera nani mali lam brackets atsamanekela lento yenzayo to undibe yasho ukuthi asakufuna yabona impilo lamntana yikho into engayenza ngenze inkinto uyangithola wena mfethu so oledi lakho licave bonke ama-girlfriend ojole nabo angeke ngisho kanjalo bakhona bengibafihla ababi but mostly uma oledi ubazile ucave 4 yabo file ukuthi laba abantu bakandibo so wena as umjida how do you feel ukuthi every time uzongena ku relationship mele ba introduce ku oledi lakho yangilimaza lento leyo ngoba ngazisa uma oledi wami neyifebe okay okay ayiyakuzwa uthiyami so nawe yabona manje lese kuyindlela ekubonisayo ukuthini not every girl you should introduce to your mom so mama yeah so i-background yalabo chiri labo bozwana nabo so uyazi or bongayazi vele wamthatha wathi awumenza umfazi mina ngilo muntu locala wazi ngicale ngifune ukwazi i-background yakho ukuthi injani ubuye ekhaya njani mina ama uyitsheri ngapost umama akhe akusebenzisa ngifuna ukubona from kumama akhe esithombeni ukuthi mama akhe sijapho rini okay that's a valid reason so uzinhle ekuzwaneni kwenu bombona kumuntu onjani uzinhle ufike ngiseyinhlungweni mfowethu bengicela ukubhalela Hotman 2023 balibulale nge-19 December yangisola 2023 yeah ngathola isidumbu nge-26 sisolwa yini ngisola kanje solwa uwe yeah solwa yini ngisola kanje sengiphula amafastera ngishisa idlala la Hotman lamba livalele emkhukhweni sakade compose udle ngamagundwane nani yangisola so no ngibuye into neyibhaya ka mina and ngisasintwana ngisheshile ukubona yangisola so uzinhle wafika ufike ngicela siba before silahlela kule kazinhle ngoba khona la ngithinta khona kancane okay asisasekulela Hotman uthi isidumbu sa Hotman esisolwe uwe solwe yimi mfethu Hotman bisaka nesikhathi singakanani angase alahlekile eJardini Hotman bamthathe nge-18 uthatha umngani wakhe yangisola kanti nge-19 bayimpolisa for into yokubhema inyawupi Hotman lakho yangisola le yampeka beyenza amasimba mfethu kushuthi noma ungafika eBramfish or eDobsonville uthi nyakabo ugoze phase 4 ngeke umuntu ngiyangena ejele namhlanje kusasa icall mfethu Hotman lakho ligwazi khathele solo cishile gozo leyabe yenza amasimba nanu wekasla mina mabathi bayachance ukutshela ukuthi baba lapha ungayenzi intero yesikhona amajarit mawuthi ushela umntana wakho khona nebathi mawushela umntana wala uzazi ukuthi usemasimbeni ijarit lakithi ke le so kunencuzo zamantombazane kini yazi ithufile engasho ukuthi angifuni ngazo alwande nobongiwe so when how do you feel ukuthi uyakwazi ukungena kwemenye imizi uthatha amantombazana akhona ama-out khona week but nawe incusa kini ekugcineni angeke uyishade kumele uyekelele mara manje angeke bayishaye ngenkawu zangibheke so okay so indaba kaHotman ukucisheka kwakhe ucishwa ubani ucishwa amajita fidi be-5 la igasi yangisola kule jarit leli amajita akhe amajita wakhe but ke kula majita la agcine kubora 3 wasala 2 ikhona igasi yahlange so i3 icishwa ubani uwe icishwa ngayisebenziwe nje ngesintu okay babulawa abangani babo bahleli babhema
bacishana bona ngithola the way bayenza ngakhona kubhuti wami. So le ethu esele yona kuyenzakaleni laba yangibasebenzisi loyi wani ungikhwayela ama scam na day before mangena emakuleni kube ukuthi uzenza score ngempela lo. Yes. So and how do you feel mawufika kuleyo ndawo leyo uzothola ubhuti wakho angasekho? Mfana ngisafuna ukukhala lewe ngakhala ngakhona phela uzinto ngikhabathile ngakhala ne mara ngikhale ngisemaseyilini angeke ukhale semajiteni. Majita akutshela ukuthi babaqina yangithola mara iHotman lami yangikhabatha imfethu kushuthi oledlami mina umuntu omoya yangithola Hotman balibulala nge19 nge22 uthi yazi ngicela isidomo somntana umntana makasekho bambulalile sithi hayi mama sekahlanya bonke yangithola fede ifirstborn kaMawulidi iCherry secondborn out isilandelana nje kanjalo thirdborn iCherry lastborn nimi yangithola sure uMawulidi uthi ngicela bangiphe isidomo umntana sebambulalile yangithola ngithi mama mama yikho lento leyo Mawulidi lokho afunana nesidomo nani sifike kulela Jared masifike kulela Jared athi Mawulidi ngizwa umntana mathi mama ngila kulomkhukhu lo ngicela uzongikhipha yangithola ngila kulomkhukhu lo ngicela uzongikhipha yabona okay fede ezindaba ishisa kakhulu ba ngi26 ngi26 ekseni badla iChristmas cabanga uHotman lami lilele labathi bekunuka inja efile bona bebacanga ukuthi kunuka inja efile okay basha yangithola why bangathathi lenje efile bayigubhele or bayolahla esigangeni lenje efile Hotman lami cabanga abantu bakulelo Jared besebazi ukuthi ubhuti wakho besebazi uMawulidi anengcosi incane amara abanye abantu yangithola badla iChristmas kunesidumbu khona eJardini basivalele emkhukhwini lo Hotman lami alibhodesele endlini balikuka bayifaka emkhukhwini libhodele endlini mamkuka bayimfaka emkhukhwini bamngawo wonke umuntu lapha nabantu bakhona abantu bamantombazi abesifazane nabesilisa. So after find out ngaleyo situation ayikho into enenzile ngabo angibona ama-witness ukuthi bayazi ubulalwe yini thina sithanda ukubophisa yeze ekhaya kaMampela yangithola esibongo sethamala mina ubani from mina amefenda ne umlando wawusini uMawulidi isibongo sakhe sabakade kubhongana umthimkhulu thina icala liboli yangithola endasithanda ukubophisa siyazi ukuthi impi yethu uma ihlula isibhamu ingena imethe mayihlula imethe lapho seyifuna ezinye izinto ezirong kakhulu ukuthi sibulalane asibophisi sina ngifuna ukucambela amanga not that sisebenze ngesinto. So labantu laba ubhuti wakho abhodele khona ne abantu basestradini sinu mfethu from ukuphuma eJardini BNP it's 5 minutes walk same street. Wena every time uzondlula kulelo Charity angikulela kasi ufila kanjani angizangiphinde ngidlule after lento leya ngizangiphinde ngidlule angilifundela kasi lela ngiright lo bona abantu bakulelo Charity ezimfana le amodeli amangibona ne kuvuka nje ebuhlungu uMawulidi wami wakhala ngenye indlela nami ngakhala ngenye indlela but the way ngakhala ngakhona mina noma bangathi uMawulidi wami ushonile ne angeke ngikhali the way ngakhala ngakhona ngobhuti wami because ngithole iHotman lami liphume amehlo liphume ilimi lephathe ilimi ngithola ilimi like bekungathi bami iproduct beyikubhekile la bebabonisa ukuthi bebayikhipha kahle kahle bebathi ukuthi amqeda fana obamkwazini nencosi yakhona kama ngiyibona so wow esiphambela kancane so uHotman lakho mawusho bambulale kanjani bambhemsile bamgwazile bamenzeni labe kuyindoda enkulu file inombolo angeke ngizikhulume kuma podcast bazongilanda ngudoti ne mara leyabe kuyindoda enkulu bayazi ugozo indoda emnyama yabona ukushuthi yazibokunari lento makubathwa umlilo esitofini samalahle lensimbi le egodlalaza ngayo amalahle nenkuni bamshaya ngayo kayithune okwesu ayizange iphume ekhanda ngoba ngimthola aleli kuyo yangithola ukama aqeda ukubhodisa uHotman ugcoka impahla zeHotman lahlwa idlozi yangithola so shothi uHotman bathema baqeda ukumcisha baqoza impahla yangithola and thina masigcine ngale impahla lezi njengoba uphumile uze upodcast umuntu esomlando wenke ukuthi sigcina unewenke sicela ukubuza uKawuva uwenke nazi impahla usigcokile kushuthini zazo uwenke yazi indaba okay ngiyasizwa file so ubhuti wakho bekumuntu onjani bekumuntu ogangayo umuntu onjani bekumuntu onjani emphakathini nje bekungathi athi egangayo uganga mina mfethu yabona bekungathi athi egangayo la ngifuna ukucambela amanga namanje ngingasho ukuthi ngiyamkhulumela beku out nje ifike esikompini
lezi sibheke yabo local bekangayenzi into leyo manenzi local niphandela yena ekseni makafuna ukubhema shaya down nomgayo yonke le mali niphande from 5 ekseni uyangithola Yeah. nina from 5 ekseni local siyazi ugozweza ngo7 ufika athi ngikayini imali ngishaya down ngifuna ukubhema yena bekuyindoda enkulu bekuyindoda enkulu mfethu bheka bekuyindoda enkulu ya bekuyindoda enkulu ya ukuthi nje ayizange igcoke orange yeah mara bekuyindoda enkulu so yena ejele bekumuntu ongena phuma bekumuntu ongena phuma yathi nidlozi bheke esinalo mfethu baningi bayasho ukuthi lo ubolele ejele hayi baba thina sinele ngidlozi so yena bekangena amacala amabi abayenzile beka nawo amacala ezicala namlimaza iliphi mfethu ezamakwere namasimba ngikini odubula umuntu lele lamtrayilisa 3 years odubula umuntu madubula umuntu kila Jared leli abathi ayicama macishwe icala macishwe nje thina ngeke silokho sibophisana nami ngiyabona la ukuthi hayi laba bayazi indaba makabuya ukawu wabuya sekabhema ama drugs kakhulu bam-unpick isandla yazi kuze bathola iphawu eBram Fisher yini indaba yesandla endoda abangishaya ngegoni la mina ngithola kuze ngizonda i-rain dance nani bangishaya ngegoni la babathi bashaya yiso ngoba ukuthi ngibagaya isandla yazi indaba bangishaya ngegoni kanjani ngivusa iHotman nami ngilela tsekawu naku bayangibhayizisa ngaphandle asivayo uyangithola ngidonsa iphanga phansi kombhede ngimgayigala stick entsasivayo sipalande mangifika la ngishaye le 1 ivume vele ngithola le isuma ngishaya ayikhipha igoni ngisho ngishaye nje liphumele ngapha indaba ngishaya iskip eside ngeke side kakhulu yo mfethu into edonsayo ngibona ukuthi okay mfethu walishaya nje so mabashaya ngapha liphumele kungapha laphumela ngapha emuva ngeke uzibone uyangithola so nala mama kwamagoni lawo angisuke umuntu emimezi mina mfethu mina ngithanda abantomazana yo ka mara ngisawathandi after everything okay so indaba kabhuti wakhe shinyayiza uthi maybe ngithungu mfethu inhlungu serious siyazi noma singathi asikisi into engeke indlule kuwe uthi eka everyday ngilala kusasa mina sure angazi ukuthi angiunderstand everyday ngilala kusasa angilali kungakashaya 2 everyday ngilala kusasa sure namhlanje ngize ngilale ngabo 2 or 3 everyday ngilala kusasa cina ndoda so asibuye kule ndaba lekazinhle ngiyakuzwa mfowethu ekazinhle ngifuna ukuzwa kahle understand umntana bengiphenda naye yeah okay besabuye kuwo angithi sicine sijambela kule kaHotman asibuye kule kazinhle file okay uthi yini into eyenza ukuthi uzonda amantombazane ngisho ya jolo rathandana mina bengingajoli bengithandana mina ngiyathandana ngiyathandana nami mara ngihlezi ngiphula inhliziyo sengijwayele uhlezi uphulwa inhliziyo wena uphula bona mina yabona kimi ne vice versa sometimes yimi sometimes mara wena ngihlezi ngizwe isitapa say out asikho lapho sure yeah uzenhlungu zondisa amantombazana ekuthanini intombazana awuyazisa isikhathi olala ngaso ngoba isengakuthumela ngabantu intombazana awuyazisa ukuthi kini namhlanje silale sadle ipapa nekhabishi ngoba izokujikela la mntana bese ngimazise yonke into namhlanje ngesikhathi esowenzana mfethu la mntana bezazana pende ngigcokile shaya video call bheka ngigcoke andapende njani namhlanje baby yabona ukuthi bekudom be relationship but adazi inkinga yini le angeke ngithi ubudom understand yabona intombazana mawuzocala uyithande uyithembise izulu nomhlaba uzuyithembe like leader khona to wenze lento ozenzile ngiyazazi mina ngiyazaza uthi ngibone kuhlima understand so mina kuze everything iyenzeke yakhona uzinhle yacala kanjani ungithole after le inhlungu lezi yeah zeHotman lami sasandana nozinhle ukuthi mali ndo amamanzi kuthathe isikhathi because bekungumntana bengimfaka ngimrandisa jobelisi siyazi yeah yangithola ngoba into eserious nozinhle bangazi kubo ithama la kazinhle bese lingazi straight bese ngathi wonke umuntu lapha lo mntana lo ukutshela ukuthi kuyasika yangithola kubo bashoda ngemali ukuthi bayombona kawu la ngitshela ivara ngishashayi bashoda ngemali yokumbona eBarry Lisidi ngavaya mina ngikhansela yonke into kumele ngiyenze ngava ngayibona izinhle so no lo mntana lo ukuthi angenze leyo yangenze ngakhona for ukuthi ngithi mfethu angifuni ihlukane ngokuthukana ngokuthi ubani umunye azonda umunye ngicela nje ihlukane wathi phela no big prayer mina
ngathi ngibhikira wathi ngakhohlwa ukuthi oqhekeza emavet boji mara la ikasi ngiyazi and manje ibheka kule nto le uphethe evidence uphethe incazo uphethe skip yangithola maqedwe kwenzeka lesini leli nani ungene back opposite kithi uyakuletha mali lathi nakhumbula nhlaya umuntu osona umphakathi lo muntu benimshaya akusuhuyi umuntu bekumela ashaye la undibo undibo uyaqhekeza lapha yabona la if ngiphethe igani bengidubula la mntana ngisidubule sure so yena bese ka backstage bathatha indaba zakhe azitshela umphakathi dabe ngibulawa umphakathi so okay leyo umphakathi ngifuna sokuya kuyo kancane ne okay so indaba yakho ye rape kazinhle kazinhle yasuka kanjani bekungala khona bekenzakala bekuyi 12 December ne last year lo December izolo lo kube ukuthi mina mfethu condom ngigcoke ngishaya iscrate ngishaya inyameni makumithisile sure ngiyangithola ngichamile umntana ngishaye kahle nani kanti uyazi ke indaba ye rape idonsa kanjani ugel makayo epolice station angageza angenzanga nix bayidonsa nani bayicleana sifuna ukucheck ukuthi undibuwo vele uyenzile lento le ngiyangithola mina ngigijime fast ngikumawule mama nanga uzinhle ngicela ukubamba lapho ne uthi amaqedo ngumshanga ngenkawuza yes ukulwa kwenu kusukephi ukuthi ngithole efonini ukuthi wachita yenza ngithola kanjani siyazi mfethu company usomshayile lo bungakamshayi nginkawuza bengakamshayi before okay ezidangi bislima sinzini ne na uNkulunkulu ngisaxolisa after ukuthi ngithola ukuthi wachita ezimntana thina okay before hlukana yazi ayikho sengishanje ngawe ngicongishaya ngenkawuza I trap uyangithola ngimamele ngiyaphindela futhi before everything athi ayikho asengishanje ngawe ngenkawuza ngicela ngimshaye ngenkawuza sengiqedile efonini abukhata ngila iPram Fisher phase 4 18416 bangiqeda ukungirape and ngikule Jared leli akunamuntu la kule Jared umama msekamereni mfethu nemntana uhlakaniphile so wena okay khane ngibamba kahle so wena lo mntana lo umbambe achita ngimthola achita then wakuframe ukuthi umrapini yangithola don't you think ukuthi bekazama ukucover le ndaba yakhe ukuthi uyachita bekazama ukuyicover kanti uzoyicover ngendlela embi akubophise ngimfunda mntana so uthema uqeda kumshaya ofonile amaphoyisa ngisho ngenkawuza angimshaya ngezandla ngenkawuza yeyizwe inkulumo yakho maqeda umshaya ngenkawuza ofonile amaphoyisa ofonile abukhata thema maqeda ukufonela amaphoyisa akuthola kuphi ejardini noma sobani ne before sifika lapho ke semzini mina ngithanda iqinisa angeke ngize ngicamba amanga ngogele ngingasazwani naye or ngithini ngithi ngiyamframe nani ngithola kuma podcast ogele kuba ukuthi mangiqeda kumshaya ngenkawuza uyabhela uyangithola sehlukena ke njengoba ngiqeda kumshaya ngenkawuza siqedile yonke into ne awushilo naye ukuthi ayikho sengishanje ngawe ngicela ngishaya ukugcina mangiqeda kumshaya uhlala efonini athi ungirapile uyangithola mina mangiyakuma already fast maledi wami endlini mama nanga uzinhle ukuthi ngimrapile ngiceda ukulala naye kahle mina maledi wami lo mngane wami lo mama uyazi mfethu ngishanga inyama mina uyangithola into ngama mabalethi sisu nana mama unomngane best friend yami bazokutshela bonke uyangithola umali la ngene eroomini uzinhle akagcoka ngoshuthi usivala ngengubo yangithola athi usundibu kurapile imali la phone imali kazinhle bathi after 2 years 6 months undibu urape uzinhle ayikho lento le bangayilandeleli uze sikukhole athi ayiphela ungakhohlwa ukuthi wena waqhekeza kuphi sekukhuluma yena uringa yena uyabona indaba ye-rape ayiphasa ngithi so mina case le engikuyo manje i-case housebreaking and theft akusi case rape kumele kube i-case rape mara manje ngibonga umama lo yamntana ukuthi abe loyal kumamami so ayiyizwa ke manje ikangibuya inhlungwini ezibhaya ngicela ukushonela ubhuti wakho ngicela ukushonela ubhuti wapheka ubhuti wami bambulale nge-19 December 2023 mina ngi-19 December ngiyaboshwa bangishaya nge-remind yangi-24 ngi-24 babuye bangishaya nge-remind yangi-30 umawulidi wami agijima imfihlo yamawulidi uyalo yamama ngimkhohlwa the day ngashona kahle hayi yena ashona mina ngashona ngoba leya mama leya mfethu all out for mina uphilene hamzali uyamawulidi mfethu abonisa amalami ne
sinayilisa mara kawo umawulidi wami la mama Star Awumfazi imbokodo. La mama Star mthetho Yabona le oyiphilayo lesiphila siyayazi. Kulanda nathi umama umuntu wesimami. Ngibuye endlini nesibhaya So uthe mabaqeda ukukuvulela icase bakuvulele icase lana housebreaking and theft. So umuntu ovule icase le housebreaking and theft ubani lo mntwana lo mntwana lo hambile wayibheka opposite lithama lamgama namba kaMjida ende manje ngathi kajolana le awuthi le yeah bingiqikezela sure uyabona ngisho ngesmile angithukanga so uthe momqikezela yini uyithathile kwakhe emfana lento akusini esefayza ngivuleke okay into engayikhuluma into engishayile la ispeaker se JBL is 12,000 JBL esikhoti yangithola cash kwe serious bengifuna ukuthengela lo mntana impahla yena lo uzindle lena uzindle yangithola ngamthengela impahla ngineyithombe sise Jozi liyacava lethombe lezabanishaya number bavele banishaya fast uzoma lezo ithombe bathi nabona lama plastics besophethe bekabuye ukungithengela impahla ngale mali le njoba qekezile umntana lo umzamela impilo uriska ngempilo yakho uriska ngempilo yami kuthi ukwazi ukumphilisa but uk appreciate ngenye indlela ay awuthama ondlule okay sharp nyayizwa yonke sharp le read nan so ecourt usa attend or usa attend second appearance ngia attend ngi 17 February ezini ngisusayo bhuti wami nginama case ayithu aphendayo nginama case ayithu aphendayo ndama case are wrong ama case okwazi abantu oh so nawe boyilezi mina mfethu le angisabi nokuyikhuluma la angikhona ukulwa ngiyakwazana or ngiyadubula onanekani anginagani manje siyayikhuluma ikani masilifuna siyafona nje kuphela okay so far so kwaza abantwana abayingaki abocherry angibashayi mina ngifuna ukucambela mama okay esitshiteni ama atsangazi yawona mawuthi nje bathi ngasitsheli ngale njalo ya zibhaya ngazilimaza angifuni umuntu othatha advantage kithi cause kimi kuna time asina time ejardini hlala nomama uyosiphethe so wena out awuzi question ukuthi mawuzenza into ekanje ebhlungu kanje estradini ukwazi umntana omunye umama kuze ngikwazi mamela uthi umzali wakho afile kanjani kuyo ukukhulisa without time lakho mamela ke mfethu kuze ngikwazi mina kusuke kuyini ama athi ndaba la ngiyangithola ende manje angeke ngizokwazi uzothi hayi ndibujola nobani oruthandana nobani ngizokwazi mawuzoza kimi ngodoti or uthi angivonca so wena uthi umama kafile kanjani as a single parent uthini umntana ngiyazama konke kusemandleni ukuthi ngikwazi ukumphilisa ngimphilise afana nabanye abantwana but umntana uyaphuma estradini hamba yodlala nginimesi no ngisuke ngisenkwareni mfethu mangengikwareni yabazi ubhlungu bomuntu omdala yazi umzali wakho mawuzophuma manje estradini angeke alale azuthi undibo kokwagwasa umuntu ayiqinise le ulale semthandazweni uthini umntana mangalala ngabuyi into enyoyithini kusasa qinise le embethi lento esizenza la estradini zibhlungu zwisa abazali bethu ubhlungu and estradini and yazi maybe mfethu ku olid lakho njengesosile kanje uMjida uwe ihero yokugcina esele abhekile kuyo but wena wenza into eyiphuma endleleni estradini bengizenza kudala manje okay mina my question is how do you feel wena ngokwakho uzokwazi ukuphakamisela umunye umntana isikhala umgwazi nje umntana omunye umama estradini angisukile abantu yasemzini ne no sengizela phezulu leyo angivonci abantu but mawuzoza kimi mina uthi mina angifuni ukubanjwa uMjida epokotweni angene epokotweni athi ngiyakuthathela lento le yeah ngoba usukela inyoka emgodini ihlelele angiphumi ngithi eMajida siphumeni sobamba abantu mina ngivayene intwana ezibhaka kakhulu ezerong khona intwana eDivine Deep ekuthiwa amakalawo ngambile nazo uyangithola ngabe neintwana ezirong kakhulu kuze ngibe right ngicala ukuhamba ngamadango yeah okay so kulama case akho ayithula we pending awokwaza wemele akwazi abantu okay assault CPH so amajita wasekasi lakho eOrlando wasebramfisher
oyi-1 feeder waseDobsonville bekeze Bramfish. So impiyeni kuze suku suswa yini? Mina kungathi eJardini kune driveway then kune tavern ngapha ngizona. Kune tavern kanje. Ngine power. Mangise gas lami angifuna ukuthanda wonke umuntu lokho siyakwazi ngiyangithola. So noma uzoza ngepower ukuthi mina ngibuye eDobsonville phela ngiyabadubula uzodubula bona ngara mina ngizodubula wena njengoba siseBramfish. Ngiyangithola. Ukawu kwaba ukuthi saphushana nana ubusiness sister lami la ngigale mfethu nangimpethe ngishaya ibuni. Ngiyangithola. Ngithi ngicela mina kancane ngiyabuya kanti ukuma kwami ukuthi animini kancane ngiyaphuma ngeJardini ngilanda insabula ngiphethe igoni ngiyangithola. Ngiphethe igoni ngiyabona abajida aphetha ngane ngidonse igoni ngifake fast. Ngibuye ngihlalele phansi. Ukawu yenza lento ngimbhekile kwethu sister la ngithi nanga umuntu ngishaya ibuni. Sister le tetbone ubongiwe. Ngiphakame fast ngishaya. Sengikwanti hayi nani ngithola. Kulele sufile hayi that's beefing izinto ezidomezi kube ukuthi khona inkulumo yangaphandle inombolo yangaphandle khona inombolo yaphakathi ngithola ejele yangithola that's beefing inombolo yangaphandle nomjida lo wesungu emkwazile yangithola uvane Hotman lakhe ngumngane Hotman lakhe uTsepa ngiyakhwaza uzwa mina ngithini ya uya yangithola uya yabona ukawathi manje wena uyayilanda lento show uya nani yangithola ngithi ngiyayilanda mfethu athi bhek buye uyigcokela into angibuye uyigcokela mara umfethu lo orlile bekangakha ngokungali mina ngithola angishaya inombolo mara bafuna sikhulume siyikhuluma inombolo angiyithandi yangithola yeah phela sijibe lezo nani yabona uka kuba ukuthi uyayilandelela lento yangidonsa eze ngimenzana uka ngimkhombe ngo8 so mangimkhomba ngo8 abamba isandla asilume yangithola alilume isandla bangikhuze mfana ngene eJardini wena nje mawuphambi kwakini nje wenza imission bangiphambi kwakithi kuba imission that's why ngingafuna ukujava phambi kweJardini ngidonsa igoni futhi lele ngikwaze ngalo umjidi ayi la goni lirole laphethe nanolukhona kusasa kuseni ndiyahlehla mele ngilahlela emfuleni hayi mbana mele uhambe uyogeza ngalo nje le emfuleni ulahle ya mele ngihlahle yabona lona uzalwe kabosha liphinde lisebenze kukawo lishaye. So asibuye kule wokucala bekashaya sister Rebo. Yes. So ukuvulele icase wari zangalivule. Umama wasebhek opposite bengingazi ukuthi akangifuni kanje. Uthe wase7 mbophiseni. Nakulo wesi2. Kusho lo mama. Yeah. Ngoba besiceda ukuthenga amabhiya kuye. So wena ikuphatha kanjani ukuthi lo mama se7 uthenga kuyo utshwala kusasa uyokudrekayo? Eze ndina manje ngisathenga kuye but akuthengi mina ngiyathumela. Ngislima ne. Don't you think ukuthi ngelinye ilanga bangeke bakenze nje into embi nje? Yangifikela leyo but mina ngumntana edlozi into mayingake ngithi ngibambe ngiyenze so ithi ngiyayeka. Okay. So mina my question is uyalala maqeda ukugwaza omunye umntwana? Uyalala nje ubuthongo nje buthi lala. Esina ama-outs sidom futhi lentwana zamapansula sidom ngale ndlela leyo ukuthi ngichaza ukuthi igoni ngilifakile laphuma ngabona igazi sengikhushulwe phela mina igazi siye bafethu ngeke umbonile ya izokushanga igoli ya into esichaza ile ama-outs uzolala ubuthongo. Okay. So nyakuzwa mfana kuningi futhi kuningi. So impilo yakho bama house breaking icale kanjani? Ngicale house breaking ngisasentwana blind yo. Unangaki? 13. Yabona la indaba manje ngidayile. Angeke uzungibone mara bangangibamba la ungezwa. Yabona? Angibamba la ungezwa. Malidi wangishaya into ngibuye koshaya house breaking. Indeed. Mara kusinde kumele siringela okay fede kuze lethama la sebhek opposite lingizonde kanje. Ngike ngalishayile la thama ngilishayila kanje ngi8 November birthday yami ngishaya ngi7 uyangithola ngishaya kanje ngi7 kumele bayongibhayela ama joystick mina ngishaya ama game ngine PlayStation iphelele ngishaya ama game uyangithola tholakala ukuthi yimi ngicegezile ngicela ukugqekeza ngina 13 mina. Okay uyangithola. So impilo yobupansula bucala kanjani? Icala kanjalo phela. Mina was born ebupansula mfethu yazi from eGoldman lami ne from sister lami from mama as only lama kusumuntu omthetho ne mara leli uyambona naye ukuthi hayi leli ipansula. Yamazi umuntu yamama lo ukwazi ukusiphakela
si9 sifikile samadanko samakalawa sama JMK nani uyasiphakela umama. Yeah. So how did you feel about your first housebreaking? Bengekho interested ngoba bangikhabatha bangishaya into ebuhlungu. Bengekho interested. Then uthema baqeda ukushaya ufundini. Mama. Ngahlala yabo ma3 ngingazange ngigange. Yini into ebuyiselile futhi? Ngifuna imali engena fast mfethu mina. Anginasikhathi ukuthi ngilokhu ngithi ngihambisa amasiko. Ngifuna imali engene manje. Do you know ukuthi fast money yakubulalisa? Iqiniso. Bayangakho abantu abashonile today abazame ukuganga baphanda ngeimpilo zabanye abantwana. Iqiniso le. But manje after everything le yenzakalile manje ngibhayizogel so I know more yasemzini. So yipi advice ongagaya intwana encane ebhekile kuwe? Ngicela ifocus esigila. Ukuthi intwana samshaya isigila nani makazame ukuphusha i-timer ngicongitholela isipani sezandla because manje sabantu asifani mina asemzini isigila ngimnandi isigila ngihlulekile. Sure. Kuze ngeke isigila kanje bangidiscriminateile uyangithola. Ngingene eHector ngangena eNkoni ngangena ekusasa lethu high school grade 8 wami kwaba ukuthi bayangiphusha nani ngithola ngaya e-technical eMizulu. Ngangena eMizulu uyangithola so ngangena eMizulu ngena kwami eMizulu bangidiscriminate kakhulu ngacishe ngashaywa ibhasi ngibalekela abantwana abasekhaya ukuthi bangangihleki ukuthi ngena kule sikolo. But manje laba abantwana bacela amakhimbi kimi manje mangangena ekhaya ndimcocekile umntana amikhimbi li1 intwana ebuye eMizulu ibhayila bona amakhimbi no. Yeah mara wena usakhula boyijoke bengijoke bangihlekela ekhaya. So i-advice ongegaya intwana encane abayibhulishile throughout i-school journey yayo yini ungayitshela intwana encane? Ngicela ingafocus ebantwini mayifocus empilweni yayo nasejaridini intwana encane kungukuthi ngicela kanje ne ingafocus kugele nani mayifocus kuyo intwana encane mayiphume kubo gele okay fira bogele sabathanda sama alts ngithola mayiphushe lento eyiphushayo but iphume into enebhaya intwana encane mayizokhula mayizinakile ukuthi mina ngigijimisa inyuku ngigijimisa isipani. So ezo zinto lezo kusazinake mela yenzeni kuze intwana iphushe esipanini. Yes manje fangithi ngikhuluma ngesipani kunesipani seoffice ungakhohlwa kunesipani seHarab kunesipani Sansan mina uNkulunkulu ngiphe esandleni yabona and ayiphelilanga ngayibamba ngi250 ngesandla sami mina ukuthi ngiyaphuza egameni ngiyaphuza. Okay so asibuye kulena fele ne wena nama okay wena ukwazi ukuhamba mayidikhibo itanko bengitanko you understand yeah. So yini into yak-influencer ukuthi ube yitanko? Yes kuze ngibe yitanko khona intwana ngimpress ekhasi lami face 2 ne bathu fela nje Sibusiso ene mark nje la tanko fela intwana engimpressa le ntwana intwana eyanginikeza iskipa samatanka athi intwana bheka lesinyagaya sakho. Ngangena kumatanko ngacala ukushutha kuwenke nani ngayakubali waba ukuthi intwana amanibheka mfethu angekuthengisela impahla dala ngifisa ukuhlangana nani ngizokulethela impahla awubale nyamazi lo muntu ya umuntu angithola wathi impahla ngizokulethela wangilethela impahla ukayo ejaridini empetbag ukayo ngilethele 2 piece so iCrex food DJs angizange ngizithenge angilethela sazoshutha kuwenke nalo yamntana mina ngathengela lo mntana lo esayidini ijezi eliphephuli short emnyama ngithola yaphushela into yethu. Mina uthembe ngisasho ukuthi yabona mina ni abanye abantu bangangisomoya babe like ya ukhuza kagqoka manayi ukhuza ukhuliswa ama local brands you understand at least mina into engizokutshela yona ne as long mina ngilala ngidlile lento engidle ejardini ngivuka kusasa ekseni ngigeze indawo ngilala kuyo iclean ngigqoka impahla anginandaba ukuthi omunye umuntu uthini le opinion yakhe ngasala kuye you understand ukuthi mina ngiphiliswa ibrand ngiphiliswa yini lokho kwami. Abanye abantu bahlala phansi kwama-bridge uphini impahla eziyi1 unyaka wonke. That's life. You understand? Emfethu nangikhula nabantu engazi ukuthini sharp impahla ze-local brand mazingasanginingani ngizozinika yena. But kusasa abahlekisa ngazo le impahla lezokuthini awukhozi uphiliswa impahla zama-local brand. Mfethu abantu yabona mina advice engakugaya yona ezomjita ne phila impilo yakho ungaphilile omunye umuntu. Leyo muntu lo yazi lento ifana nani ne sizodla manje usibone sidla kanti mina ngiyathandaza ngithandazela lokudla esikudlayo ngoba ngizokudla namhlanje kusasa ngingasakudla.
and uthandaza singakuboni thina sure into okumele notice ukuthi thina singayiphila impilo yamanga sambe siyoganga mina ngithi yamfethu ndibuka sami siyoganga but masobi yamanje ihlale phansi sidle angeke ungibone ngizothandazela lokudla lokuthi ngiyabonga uNkulunkulu for lokudla engikudla namhlanje ngoba ngizokugcina namhlanje ngizoze ngiyokudla nini that's why bathini bonga lokukunako wala kutholile yeah no okuncane okukhulu letho sisho sibuya kuma oleda sibuya ku time mina mfethu ezimali nami ngifundise mina imali nami ngifundise into mfethu noma kungangena umngane wakho udla ungambuzi landa ispoon ekhabethini hayi ngimloyo udle naye and mina isicathulo esidurayo ezimfethu ngisithola December kuphela kuma oleda mina mfethu uzokutshela one thing ne ngi25 kuphela yabona la ibambe khona mina icathulo ukuthi ngithenge endlini angizazi mina icathulo ngiyazithengela yazi ngani ngayo le mali yama local brand mangizokupromotela 150 nyana ngayo ozala pre-promo for Facebook yebeka konke le mali ngisendela umamami umzali uzokelifike lelanga lela afuna emsebenzini okay sengenze example for umzali ongenamoto fike lelo langa lela afuna emsebenzini afuna ukugibela kana funa imali okugibela mara le mali yakho le yama brand izomphilisa izomise kuphe emsebenzini mina mfethu abona nase Charity umamami into engayisho to umamami she's proud of me ukuthini ngimitha halfway you understand ngilo ngena impahla but no alo angithengele impahla but ngiyakhona ukuthini ngibuye endlini ngiclean ngigqokile you know ukuthi yazi lento ukukhulini ukuthi abazali benzani bebakubuza ukuthini manje ungogqokile into le uthatha le namhlanje you understand umzali loyo mina yabona mina hayi lo velathi avela thula nomntana katshontshila kanandaba you understand mina umzala ungibuza yonke into it's okay sharp yenzakalani mostly yaseyabona ngani ne zonke le impahla masifika zifika zipackage plastic ubonisa ukuthi ngike right thina okay sharp umntana wami usipana kanje yabona mina ulethu lami noma ngalanda today umbuzo okay ukhozi na yenzani ngizokutshela is a influencer promoter ama brands yabona nami engimoshaye empilweni ne yabo le mokhuluma ngamantombazana le ngithachile amantombazana abiselana emuva do you know ukuthi yonke imali oyispendayo imali akabe uzipendela yona wena ngoba mfethu ngisipende kakhulu la ngifuna ukushasha mfethu umntana omunye umzali uyamcabangela namhlanje uthalala adlile but yena uyacabangela na lo mntana lobo wenza sure ukuthi every time uclean ukucabangela njengahamba yokuvulela ama case ulabo umphandela ngawo wena ukucabangela na no mfethu la mntana mbhali that's why yabona mina into engifundile ne ungamthembi wonke umuntu kwasana nasemndenini ungathembi mamela trust nobody mina ngizokutshela ngifuna ukufundisa something ungathembi wonke umuntu onayo yabona mina ne one thing I'll tell you ne I trust my mom mina yabona nawe njengokuthi ukhuliswa olidi ne thembi olidi lakho abo malume nakubani bani uzobabona you understand ngoba you don't know ukuthi maka no auntie bakhuluma ngani or bakhuluma ngomama yakho ngoba inzondo icela eCharity I think lokho konke siyakwazi inzondo icela eCharity vele kuze bakuthakathi umuntu owazi isibongo sakhe eCharity umuntu asesicadini angeke akubize ngesithakazelo phela umuntu bamthakathi ungakhohle ukuthi kufuneka izibongo nezithakazelo ukuthi ngiyabiza wena bani kanje enjalo yabona mawabona eCharity bakupretendela bangakuthandi hlalo wazi ukuthi kumele uzithande wena nomzali wakho mina yasemzini ifamily anginayo yabona mina uthi yami uzokubonisa one thing ne awuthi ngizibona ngcono something do you know ukuthi ngasipana ne ngasipana call center mina my first salary ngihola 3.5 la ngikhipha 1.5 ngathengela olid lami impahla thengela icathulo ngithengela ama fruits ena nogogwami you understand amaroko ngifisa ukuthi uma noma phuma kusasa estradini asho ukuthi ya lento le ngithengela umntanami ngakhipha itawa yes ngathi mama ngibamele imali le transport le esalayo ngizozibona ngenzani ngayo mamela kutshela wena semzini ayikho out a favor umawoledi angazi ukuthi ngithini akekho umntana oledi njengomntana womfana bengazi ukuthi ngibe kanjani but akekho umntana ethemba umawoledi njengomntana womfana bheka mfethu ngithi sonke umawoledi maybe wakho alipheli iviki ungampostanga or a month or 2 weeks nokuthi yazi ngibhayiswa yini ngilo ngitshintsha amafoni every week every month ngitshintsha amafoni understand mina mfethu I pray every time ukuthi uNkulunkulu akangigcinele umama wami until ngize ngibe successful ngikhona isifiso sami leso ngikhona ukumbonisa ukuthini zonke le ifiso bekafisa ukuzibona ngami ngizoziyenza you understand mina mfethu I have dreams
and nama dreams la umama mbeka nawo afisile ukwayenza ngakhona ngikwayenza ngiyafisa mina kumenzela wona nakusasa alale ngokuphumula ukuthini ngishiyo umntana ozokwazi ukuphilela abantwana bakubo uyizwe bangathi kusasa ngishiyo umntana ozohamba yoganga kusasa kuthiwa bathi bathole undibo kuphi singenze example bathole undibo eJabulani bamkwazile uyizwe ke wena Samsini ayike chere ngakutshela lento leyo iqiniso lela hayi baby girl okay wena ngitshela ngomamakho hayi mama usiyabhekana naye abucheri kuze bangaposti abazali babo usuke ahida into ukuthi ngiyongibona ukuthi ngibuye endaweni enjani uhida ubuyena bakhe but yacaba ukuthi enye intombazana ngeke uyijudge from her background abanye abanenhliziyo ezinhle bayafana labantwana laba mfethu but you can say but abanye abanenhliziyo ezinhle ukuthi abantombazana ajika yabona i-background yakini mayenzima ne yeah the more wacela ukukhona ukuziphandela ngamanye amajita la uzozibona ngathi ungcono ukudlula abanye abantu mina nginayo le example ngibonile empilweni ngifundile from yona I understand ukuthini intombazana uzoyinceda ukuthi ifike la ifuna ukufika khona mayiceda ukufika la ifuna ukufika khona senandaba nawe seyibona abangcono kunawe ukuthi wena naye nisukaphi kala mntana yazi ngisala imali namanje everything I do ngibalisa ngado mntana imali wami uyayicela ukuthi ngicela iphume lapha la mntana ngifika ipage lakhe lamba ku1k ku Facebook but kumele kufike mina impilweni yakhe page lakhe labayo alo mntana ukulimazela uthi ngiyakuzwa ngikhabathile la mntana so since ulandelela la muntu esekhodi bathathile ama fingerprint bathathile mfethu fingerprint kahle shoot on criminal recording intomazana yabona ukuthi dialing isuke awuthi yami isifundo isifundo ukuthi intombazane ungakahlali ungakahlali nayo ekhaya ngini baze bayamkele asomfazi loyo ucheri bowujola bongathandani bowujola wena ujothi uyathanda kanti yena ucheri uyajola ezimali lwami ngibhazekisisho wathi uzifaka intweni eyahlula mina nobabakho ayiforced ngayibona after umshado hlula umama wakho nobabakho wena uyangena uyapi kuyo mama mathi dlala nabanye abantwana mara mfethu condomize sisho sawo unkomzali ke leso wathi bheka dlala na wonke amantombazana ungafuni ukuzipha lo mina nomntana bese ngiziphe yena mfethu akekho umuntu ongazi yacaba mina isifiso sami ne ngifisa ngathi kusasa ekseni noma singathi uthi noma ngathola icherry or le cherry nginayo manje ulungile I understand uNkulunkulu athi uyasiblessa kahle kahle angithola mina icherry ngisasa ekseni ngavuke ngithathe ngami yohlala nayo evenda or kude you understand lazo kwazi ucala khona impilo entsha do you know ukuthi impilo yasekasi igqekele emuva ekastakho baningi abangakuthandi kusasa ekseni ngavuka uthenga imoto but bakhona basazokuloya bashithi le moto yakhe ingahambi ehlale nje injalo or emndenini wakho but wena izinto mazenzeka ngakubo kumele bajabulele leyo awuthami into engakutshela yona into kumele uyibheke hayi wonke umuntu uyakuthanda wonke umuntu abaningi bayakupretendela umuntu okuthanda umuntu ozokuphilela amakunzima aphile nawe ngehla kuyanyuka nawe lo muntu okuthandayo ene mina I believe ukuthi umuntu onjalo umthola kumzali nase family unokukhetha ukuthi uthanda abantu kakhulu efamily nobani ongiphilelayo anti muphi awuveli uthande ngoba bathu anti urupoti hayi mfethu mara ngesemhlabeni hayi nyayizwa awuthi so mina yini into ongayitshela umntana yini into ongayitshela umntana wakho makakhula ngawe ngitshele umntana wami ngobumina bami yeah uthe like indlela ezimbo zambili angazihambi hayi unencosi mfethu incosi yakhe I believe ukuthi ni all children ama role model wabo abazali babo qiniso mina role model lami kuyithema lami role model lami ithema lami lika baba liya yeah understand nami ithema lami libe role model mame ngithema lami libe role model yami ngendlela erong ukuthi
yeah ayimantombazana Yeah, understand ngalimala nami. lokho kungilimazile Ayi, but ngilimele yabona la. umuntu mawutshe ukuthi into uzoyishintsha but yabona in terms of hustling ngithema lami langimotivate thema lami ngisharp phakathi mina uthi yami you understand but yabona umuntu engithathe inyathelo zakhe ezikahle olidlala le ungangibuza ngoma holidays kulo mbuzo ungibuze wona cause ithema lami nje azange sithole ibond eBayers angifuna ukucambela mangibuza ithema lami si 2 yashona ukuthi manje lami libuqeda ukusayina iPirates ashayisa itrack ngomunye mawulidi washona yangithola so lo mbuzo ngibuze wona ukuthi yini engingafuna ukuyitshela ingcosami nani into engizomtshela yona lo mbuzo ngibuze wona obvious ukuthi ngicela ungamashi kwemashi ngimashi kuzo uyangithola and manje ngicela ufane nami ungabhemi kwaye ungabhemi insangu ungabhemi nix yangithola phuma kubo girl focus empilweni yakho. Okay, so awuthi before ngizoyivala ngoba sengizoyivala manje ne. Yeah. So can you please brief me nyana ngebackground yakho? Uthi wena ukhule kanjani? Endaweni enjani? Ukhuliswa ubani? You understand? Umzali bekakufunelani? Mawoledi bengangifisela impilo egodi mfethu ngithola uze waba khona empilweni yami kuzathola ukuthi esikoleni ngiyahluleka. Wayangifunela isikolo sezandla. Waphindwa waba khona nami futhi ngithi ngifuna ukuzibhodisa wathi mfethu awuyenzi lento leyo. Uyangithola? Suke sekufikile emqondweni wakho masofuna ukuzibulala. Bese bangidiscriminate kakhulu bangihleka ukuthi Slima yahluleka. Yizwa le. Iyacaba ukuthi umuntu angakuzwisa obuhlungu kusasa udecide ukuzicisha. What if ikusasa bozoba the next president so uzicishile? Bayingaka abantwana abazibulele ke. Mina ngiyipresident eGaslami ngibhayela bona lamantombazana amakhimbi. Yeah, I understand. Imagine ngabe uzicisha usafunda esikole. Bengengithengela abantwana baba amakhimbi kuba bana amakhimbi. Uyangithola? Bengengibhayela abantwana baba amakhimbi yabona. Kuba ngeke emhlabeni. Ngitshela ipoint straight angithola. Hayi amakhimvumile akimanawe mina mngani. Ngiyangithola wena mfethu. Kanjalo labantu laba. Mawusaphaniseka uyislima sabo. Manje mawupopa empetbeka mina kuyinone. Dise they will know me. Mina mfethu isifiso sami manje ukushaya license ngishayile nasi. So my question is ufuna ukushaya learners ufuna ukushaya license nje. Uzozenza kanjani ungena police clearance? Yeah, lapho ngishayile ke. Yangithola indaba isilungile. No, sengikhulumela kuphezulu kwe-riding, sama fingerprint nani. Lawe nginawo phinda ama case newe ama fingerprint angeke ngithuse. Engithusa kakhulu ile ngi17 February. Wangashishi uzenze manje before sekuvalela yonke into. Iqiniso lelo. Imali iyekhulumayo. And manje kumele ngicale ngibhadale. And manje yabona mina my advice I'll give you never hustle easy. Into engizokutshela mamela mfowethu ngitshele ke ungalandeli izinto eziseduze eziza kalula akusasemali ezalula ngiyayisebenzela nakho uzokutshela namhlanje bengimzwisa ikota ya from ezandleni zami nebheka wenke uyangithola ngenza ngenhliziyo nizenza ngenhliziyo no ngirana ufuna ukulungisa ama mistake no yabona iFriday fandarne ngeke ngize ngilala ngo2 ngiyophanda indeleyo mali leyo ayiyi intombazane ayikuphi iya kumamama mama bamba umama wakho sukumfazi wakho manje jabulisa yena impethu imidi hambe ya umafuna ama brush uzowathola yangithola but yabona brush wahlupha but yabona lelo nto niko umama wakho ukuthini compromise ako brush uthiyami ntana ngikho yabona noma empethu angeke kufe noma ungahlala ungajoli but ube naloyo wano ozokanga naye lo uyazi awunandaba naye imali yakho ukanga naye lapho uyaganga isayidini une script sakhe singathika no yabona that's why ngisho ukuthini compromise mfethu I know kunzima mfethu lokho siyakwazi kunzima but zama for your own safety I'll try yeah angithola just ukuthi wona imali yakho uzibonise ukuthi ma 3 months yonke mawangathi imali yakho uyisave lo mzalo wakho ungayenza into imali yakho ingacover into ezingakhe ejardini. Do you know ukuthi mawunga save inyuke yakho lo ozipanela yona no ulokungayigawuchiri mina bathi ejardini akupendwanga ungapenda ejardini kudingeka isilingo ungayifaka so far kufuneka ama-blind ukhona ngigijimisa 2 weeks mara izinto esezenzakalile ejardini noma lidasho ukuthi wani mfethu angi-impress yabona mawujabulisa umawolidi yeah yonke into emnandi awuthi yami yeah lela idlozi elikhulu
So hayi awuthiyami ngiyabonga konke nje bekumnandi hayi Sure. story sakho singithintile mina awuthiyami blind Ngiyabonga, so nami emavarini ne kuningi ngokufundile namhlanje and ngiyafisa nami ukufundisa omunye umuntu so bafethu what about bafethu sephoyekho zigile imsiba bafethu Mr. Sibonga Sithokoze zama kungathokozanga thina ngiphinde kuthokoze ba but silithathela phansi umbhedu lokho so guys ayinizwile story sikandibu ayisingithintile mina guys I don't wanna lie so you guys subscribe like comment mawune story ufuna usitshela sona nisithinte la ku YouTube text wank or text cozy ngisithola bafethu mawune story esibhlungu ufuna ukusishare la sona so shout out bafethu danko Yes, Mzimbi. Ulu